Mido agbe ndene todola vivio kata vivito Ewenyigba nukpomo yomedzela alo Ewenyigba TV yomedzela mido agbe nemi osofo Frank agbeko dilabon nyame kenye General Secretary na Mennonite Church of Ghana ike tanofiele again enyela nufu menye agave vididi cho agave nutekpo le amuganu tuome enemi agbulo district a South Town alebe egbe mo de ka kple Ewenyigba nukpomo dolawo vivito Ewenyigba TV be macho Easter be doname ana amesiame ike le nukpomcho tefe de sia de le Ghana pakpa sia kpa le ike me pakpa sia kpa nye efe biji ike le nukpom fifila ekwa macho Easter pe gbedoname le chochone micho agave ntepo ma yiji ya bade mia fonu cho Easter nti Easter ntonu kai wonyo adudu nto ha de no kai wonyo do hie be wa adu ya le no so from la Bible mala anya nudu anyi be oji Kristo de la nami ye manga chwechu akpa ya la East adudula anya Kristo to fe subo fe konu ve viade abaleke Christmas va yafi Easter va anya mi afa konu ve ala be subo gare o fe konu dun keke ole akami abe Kristo to na la mi o mi to ve 20 of ya na le mo le fe de sia de menye Christmas ple Easter tale Easter le ko joy aba jobe mi nya be oji Kristo ne mi mi o ko senye be Kristo ike wo jila aba no anyigba ji wo no aba magbeto ne wo zo aba magbeto ne wo wodo o va ku gaka ya ba ko sele Bible pe nyanua Kristo ye kula ye mechi yodo ma afo Susu mata ni kwedu anyi be Easter ni o mi adri adonku Kristo fa kuku ple fofoji etale kama pa pasia pala manya be Kristo to de sia de ola dun ye vivi Easter ni ba de jesi be mako anya Kristo to de ko la dun no adachi de amasia ma ebe veto mi amoyonye Ghana video special mi amoyocho Ewenyigba jila mi va cho Easter la ba ye vanye nkakayike akpere mientile nyafe ngo idoma be magaba gala kpamala le Easter dudu ntola Kristo ye kuye ofo ta mi hwesebe acho ike Yesu va ya ikanya acho fire va ipanke kioma ye ola Yesu eye o wo funya eye la frangya vinguna kagba memera frangya ye odi ta le mio nu pokpok pe mio ngoma sese le mia po khosan le Bible pe konu nu ikamio minya ya nya ba fo la na ma Bible ngonglo kokwela agble na mi ya nya ma ta mi la khon sese be achola Yesu la ala fofoga ta maklma wunya viande le Marco Fagbana Tama we had Nemikala Kupi Bahayi Agbaglomba. Esi Sabatlanu Yivo La Maria Magdala Tokle Maria Jacopo Dadakle Salome Wofla Atika Veve Bana Yoasine Ela Kwasida Panka Kagbanto Pandikanya Esi Agujela over your dollar bo mi se over your dollar bo wo gbolo wo no wo do ma bana amaka amli kpala dala yodo la nu na mi maha esi wo wu mojila wo po bana wo mli kpala da kpala de magbe koko ala bana alolo akpa esi wo ide yodo la mala
womokpɔ ɖekakpui aɖe le wokpɔ ɖekakpui aɖe le nuɖusi gome le anyinɔƒe eye wòdo awu ɣi ʋlaya eye dzidziƒowo akpa woyi ɖe Yesu Kristo yɔdo gbɔ Salome kple Maria kple tɔa eyi ke woɖi ta la wobe yewoaƒle ami no yeava yi si nɛ be megagblɔ alabe le ma yi me la ne amewo ku la wosi ami nɔ yi ke woba mi alo womɔ Miss Friday numawo go yi gake ye woɖo yɔdoa gbɔa Yesu mele yɔdoa mo ke ne mi xlẽ kpikpi asieke le gbɔgblɔm be Yesu ɖe ɖokui fia ke esi Yesu tsitre le kwasida gbãtɔ ƒe ŋdikanya la aɖe ɖokui fia Maria Magdaletɔ gbã ame si me wonya gbɔgbɔ vɔ adre dogoe kama magatsɔe ke esi Yesu tsitre le kwasida gbãtɔ ƒe ŋdikanya la aɖe ɖokui fia ke medze Yesu la eku eye wògafɔ alabe akpa gbãtɔ be woyi be wòava si ami nɛ le yɔdo eyi ta nyemete xlẽ katã wòava si ami nɛ mokpɔe o ɖekakpui aɖe koe le gama wokpɔ nye mawudɔla gake Biblia gale kpe ɖo ŋdzi le Marko ƒe agbalẽ tawi ade kpikpi asieke be ke esi kɔsida ƒe ŋdikanyi ɖo la gbãtɔ ɖo la Yesu tsitre eye wòɖe ɖokui fia Maria Magdalatɔ gbã ame si me wònya gbɔgbɔ vɔ le eya la yi ɖa ka eta na ame siwo li kpakpli tsã la siwo le konyi fam eye wole avi fam la eye woawo la esi wose bena ele agbe eye wokpɔe la womexɔe se o ke nu siawo megbe la eɖe ɖokui fiawo dome ame eve esiwo le tsa ɖim yina agbate la kɔƒe la ame eve esiwo le tsa ɖim yina agbleta la le mɔ le nɔnɔme bubu me eye woawo hã wodzo yi ɖaka eta nɛ ne ame mamlɛawo gake womexɔe so isi Yesu ƒe kuku kple fɔfɔfɔ la awɔ nuku be ame aɖe naku ŋkeke ne woaɖi ko woabe wòafɔ gake nu ka gblɔm mi le Yesu ƒe kuku kple fɔfɔfɔ la enye enu vevi aɖe ne ame gbetɔ ƒo mi wòle be woanya ye míame wòle be míate gbe ɖe eye dzia míawoe nye kristotɔwo ta ame ɖewo magblɔ be Yesu Kristo la eku eye wòfɔ eye wòdzo yi dziƒo ta mate gblɔ dziƒo yi dzi wobe Yesu ƒe dziƒo yi esi Aƒetɔ la ƒo nu na wo vɔ megbe la wokɔe te yi dziƒo eye wòbɔbɔ nɔ anyi ɖe Mawu ƒe nuɖusi me ke woamawo yi ɖa de gbeƒã nya la fia le afi sia afi eye Aƒetɔ la le dɔ wɔm kpli wo le ŋusẽ dom nya la le to dzesi wo kple kpe ɖe wo ŋu la me. Nu ka mi dze míagblɔ Easter la enye ma ɖe yi ke va ku ɖe nye kple ta o eyi ke wòfɔ yi ke amewo kpɔe woɖi ɖe asi togbɔ be amewo ʋli ho le wo ɖokui me menye nyateƒe be nyateƒe yo you see habo sɔfowo ne la nie me dze magblɔe be menye be ale yi ke ame ɖe na se gɔme be Yesu ku fɔ alo Yesu meku o alo Yesu ku tsi yɔdo ma meye nye nya enya le me koe be naxɔe ase simple le menye wo xɔse wɔ ge be Yesu eku fɔ ye menye wo dzi ma xɔse be Yesu meku o alo menye wo dzi ma xɔse wo dzi xɔse yi ke awɔe be Yesu mefɔ tsi yɔdoa ma meye nye nya nenye be le kekea ke xɔe so mexɔe sɔ Yesu ye ku fɔ eye xɔse le nye be nya teƒe le nye be ele agbe ta ne be mi ge ɖe míaƒe hadzigbalẽ aɖe me la hadzidzi aɖe yi ke le mío Mennonite hadzigbalẽ me ye meka be ele yipi hadzigbalẽ hã me alafa ɖeka kple atɔ hin 105 ele hadzidzi ele gama ele gbɔgblɔ be enɔ yɔdo la me Yesu xɔ la nye mɔkpɔm na ŋkeke la Yesu xɔ nye enɔ yɔdo la me Yesu xɔ la nye
Mokpom na kekela Yesu khonye Evadogo choyome Edu efe fuwo kataji Edogo abeji dulaga ene Enagbebe yadu jikle eviawo Efohe Hallelujah Efohe Apa Tale Yesu Kristo pe Kuku plepo fofola Yo chok ba enemi tale chokosidagbe Yesu le fofoge Yes afohojo Kakonya nkudoji nkaka onya ye du mi leta ye ta mi le egblomdo ta me di makadeji na wa Amerika na le osofo agbeke wonufo san fifi la ebe Yesu Kristo la eku ayo ofo enye Easter ike du mi le abna mi gakpo hajiji ade cho hajiji alafada ka bla ade vo enyi manyemeno na haji gbale ma bla de vo nyi meno na haji gbale ma ala nyare gblom le gama aba okay ala fada ka bla to vo tombo bla ala fada ka bla to vo reke ala ba haji ma ha afo no cho Yesu Kristo fe chitre chichi bla ife agbe muti aba chitre na Yesu Ticho gasrafo ko fa fragalaji mi gana wabu o akplo avako benawa dujida vasere futo natro Kristo ko adufia hadijelo ye chitre Yesu a ebe Yesu Kristo ko e chitre akplo avako nukata nye promi ma kwese o ni akmede ma glo le ndi enyebe Yesu fa kuku Ple chitre chichia aweba amegbeto nakpo agbe aweba amegbeto nakpo dede numana mio mitwe dadi abe veduko abe Christopher mio chomie de a be apeye Easter jira mi katami agbocho pe credit for oba mi ava kaka aba won blani le yiyome nebe gere du vovo mala akpobe subo mi no gama be Kristo to na mi subo ple duma o meto mi subo le gbeji kaka Easter ike mi agbova fa ba na sesem na megede be no agbova tamale domda fomi o kata agbo mana domda ta no po no la ha vovo Kristo ha vovo o kata le Ghana du comme godo la no twe douani no pa ma vi oba après de sia de kava paistala no that's no have you katati no yira pe eye wo sofo yo onyo sofo yikala hamio mahala no deji kabana mi agbo ala be yika mi na ntomo mala mi la development gada wom na ntoma ma fa dukobo leji kan kata mi ma agbo ava po yo nyami ami o home kami mi apoto Yesu Kristo to have you ajira wo de wo ya you be jidala na opon dunu mala mi apa hosenu Comme katami Kristo to yo na nya tumevio e kami la gbeji ne ba patron mi ma gbo ava po mi na mi gbo ava pe ne bi ba o de ka kle mi ade to na ngo yi do yo e kami o mi ata o kle mi ade to na mi awe ne mi nya wo evo ko a ne kosra ga wunu kwa po mi gara jora du picnic e po jijo kle mi ade to vo kwa mi gajo ala me Easter la me mi poga tu okoji o du omo wo wo electric nya o electricity nya o Pona school nya ogbo asi ogo ha ye webe duko ye ngo kamala domda ba do the sia de na hwe eye amasia ma na hwe the victor ne mi gada mi ma yo hare ka onko kaka ha yo nya ha ganga ole Ghana duko ma kama duko mala ne ba fietrola no dasla o fa ha ma vionti wo fa so fonti bala yo dasenta amasia ma na yide o de na waban ka wa do Easter plan of yo even name me va bien e mi va di chale no tu oma ye mi kaka ma unya hala evangelism ekwema ma o fi odufola akakata akpe osofa be ko fa gbe ma mi se cho Easter du nya onti akpe na mi